Ayuhan nang pian cilai marah aning sing tabeler. Kalau nang lawan pian lundo aakan. Dilihat nang anak sudah nang pupang genap sekitar 4 tahunan. Jadi nang lawan acil langsung kita doakan. Mudahan tiap hari itu nang laki pian cilai betambah sayang. Sehingga tahun ini atau tahun depan cilai ngini pian mudahan betianan. Lalu tak lupa madihin kami teruskan Nang aisidin yang itu kada hendak betianan Karena merasa liwar licin sakitnya bila melahirkan. Lalu tak lupa nyamanai amang ini mendoakan betianan Nang ngaran lalakian cukup tahu nyaman Masalah sakitnya cukup bebinian. Sallallahu Nabi Muhammad Allah sallallahu alaihi أزكى تسليمي تسليمي طاب إليك يا طه وصلاة الباري الماري كترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين الياس يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين الياس يا نبي بين مقطاب تسليمي تسليمي ضمك إليك يا طه الصلاة الباري الباري تطرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين الياس يا نبي
أبدي مولا لتديم عبدي واحد بلا أبدي مولا واحد بلا علاني للمعبدين أبدي مولا لتديم عبدي واحد بلا بالمؤمنين أبدي مولا تديم أبدي وحيد بلا أبدي مولا وحيد بلا ولدي واكفنا الفتن دائم الزمان دائم الزمان كبير من حمونا ومان بالمؤمن أبدي مولا دائما أبدي وحيد من أبدي مولا وحيد بلا ولدي بالمؤمنين أبدي مولا دائما أبدي وحيد بلا أبدي مولا وحيد بلا ولدي والسلام يلا يلا طاهر قلبي نكي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه والقدرة وحبيبي وداوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه وندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه السلام يا سلام طاهر قلبي نكي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه والقدرة وحبيبي وداوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه وندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه
يا الله اللهم صل على المصطفى إمام العناب وبدر الوفاء اللهم صل على المصطفى إمام العناب وبدر الوفاء اللهم صل على المصطفى إمام العناب وبدر الوفاء اللهم صل على المصطفى بالعظام وبدر الوفاء السلام نبي تسير محمل إليه رسول تشاد رهي إليه نبي تسير محمل إليه رسول تشاد رهي إليه وكان الشفاعة أولي إليه يا حبيب الجميع صلى عليه اللهم صل على المصطفى إمام العلوم والوباء اللهم صل على المصطفى إمام العلوم والوباء يا الله السلام عليكم نبي كريم غفور عظيم رؤوف رحيم والله عليم نبي كريم ملك عظيم رؤوف رحيم والله عليم وكان الشفاعة أولي إليه يا حبيب الجميع صلى عليه اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبدر الوباء 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 اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبدر
lupa kami ucapkan di mana biar bergena di sini tak kumpulan kami awal pemula ada mengucap salam baik Buhan Azhra nang Buhan rombongan karena tuh Azhra liwar bintang kita sama-sama bakawan cuman suhunya tulak kabar wah isi undangan jadi mama di negara ada dari rombongan biar lalu nang tak lupa jakanya hari ini tadi bertemuan jakanya tadi ada emat dihin besahutan cuman tumpang ramli tulak kabar song-song beisukan lalu nang tidak lupa kami mau ucap salam di mana begena jawab bertaat nang ada di muka pastinya bertaat ngaran menjawab salam suatu kewajiban mana nang jawab ai ngaran menjawab salam kita bertaat di sini tak kumpulan lalu nang sekali lagi kami mau ulangi akan assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban jadi terima kasih nang sudah menjawab bahkan jadi ulun berdoa kesampian bertaan tadi nang mana sudah menjawab salam mudahan saberataan panjang umur sehat badan mudahan berataan selalu dalam lindungan dunia akhirat selamat berataan siap Nggih. Wah, ini sopirnya Pak. Wah, mantap. Ini sopir malam tadi yang pergi ya. Amin. Ini ngapain jadi sana kan ya, bersalaman ya. Nyata aja, buang deh. Game. Sudah. Jadi bang kami madihin ini penutupan karena 3 kali disuruh orang bertahan. Jadi imbeh ini kira kami pamit lawan tiap bertahan. Ulun mewakili kawanan sarunggungan kami terima kasih lawan tuan rumah yang sudah mengundang. Jadi nang tuan rumah langsung kita doakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan tuan rumah biasa keluargaan selalu panjang umur selalu sehat badan mudahan tuan rumah biasa keluargaan di mana begena selalu dalam lindungan usaha pian diberikan keberkahan mudahan jiwa pian bertahan para jekian nang mana nang gering kasini datangan mudahan Tuhan pian bertahan disehatakan tidak boleh di sini hajat dikabulkan nang ada tahutang mudahan lakas punahan belum betianan mudahan lakas betianan nang belum beleki mudahan lakas beleki pian nang belum bebini mudahan lakas bebinian jadi wadai ruti mungkin nang itu sisa abu nang lebihan kami mulai bisukan kadada di anda kipian lalu tak lupa kami tarusakan mungkin 1 mat lagi kami bermadihinan berhubung pengantinnya sudah kaberu jaya wah adalah lakian jadi kami 1 mat lagi menghibur pian nang ada di sini nang kita bertemuan nang lalu berpikap mudahan selamat bertahan lalu nang tak lupa mangai kita doakan nang lawan guru
udin nang ada di hadapan. Nang mana tak kaca, alhamdulillah benar guru ai betamuan. Jadi nang lawan guru ulun doa akan mudahan panjang umur selalu sehat badan. Juktu sampian selalu dilancarkan, usaha jua pian diberikan keberkahan. Jadi nih guru udin banyak benar gawian, liwar macam-macam mangai nang kabisaan. Mulai mana tak kaca maulah akuarium, sampai putu-putu guru ada berjualan. Jadi putu guru pian banyak berjualan, coba dipoto amang dijual wadah pian. Kalau bina mau payo kalah kasar, anggap aja mangai ini putu beheri ulun memadakan. Jadi nang lawan pian ulun main poakan, bujur orang Indonesia tapi kaya parin depan. Ala parin jadi wan guru nang ada di hadapan, henta di topang sidi sudah mengisahkan. Ujar tadi guru udin bangaran, pian kalau banyak ujar tadi gawian. Mulai mana tak kaca maulah akuarium lawan betukangan. Jadi ulung sabuting ini nang lawan pian hendak permintahan. Awakah ngini ulun satu mati ruqyah pian. Lalu tak lupa masalah marukyah beesa haja pian, karena dilihat guru sidin manawa akan kada kawan di rukyah hantunya beikungan. Alah beikungan jadi terfokus lawan acil di Soberan. Nang hari ini rambutnya bepirang. Sidin cuma di maulah video lawan kita sarumbungan. Kalau dilihat-lihat mana tinggi lawan kawan, ulun kulir membeles karena sudah belekian. Lalu lawan pian mangai kita terfokus, salah itu bang sidin tadi rambut bepirang. Coba lihat tangan sebelah kiri gelang kegegenalan. Lalu nang tak lupa kami mendoakan mudahan amas pian itu nang makin hari cilai nang banyak lagi. Kaina amas banyak selalu ditambah lagi, sampai kaina betiplak cilai di gigi. Alah di gigi jadi bang ulun pulang melanjutakan, terfokus nang lawan acil nang lawan anakan. Toyat anak sidin saikung bebinian, toyat to acilnya berdiri berdua. Jadi nang lawan acil ulun pada hakan, pian nang hari ini harap bener baaksian. Toyat kaning sidin liwar kata tabelan. Iya kata acilna kisah memicik HP nang aur di tangan. Jadi wan acil sakadar memadahakan, pinanya harap beraksi kaning sing hirangan. Cuman saumpama pian kaning kata belen, kasihan lagi pian kaning kada katukaran. Jalan pertama tukarakan harang. Allah jadi bang ulun pulang melanjutakan, ayuhan nang pian cilai marah kaning sing tabelan. Kalau nang lawan pian ulun doa akan, dilihat nang anak sudah nang pupang genap sekitar 4 tahunan. Jadi nang lawan acil langsung kita doakan, mudahan tiap hari itu nang laki pian cilai betambah sayang, sehingga tahun ini atau tahun depan cilai ini pian mudahan betiana. Lalu tak lupa madihin kami teruskan, mangai sidinnya itu kada hendak betianan, karena merasa liwar licin sakitnya bila melahirkan. Lalu tak lupa nyamanai amang ini mendoakan betianan, nang ngaran lalakian cukup tahu nyaman, masalah sakitnya cukup bebinian. Jadi cilayo ulun mama dahakan, namun laki pian
merusakan. Jadi kami madihin mungkin sampai di sini Cilai membawa akan. Karena imbah ini kami nang tak lupa minta izin lawan pian. Kikira imbah ini kami hendak pulihkan. Jadi saatnya terfokus lawan Acil baju ungu nang bakar rudung hirang. Nang Sidin berduduk di bawah kastila. Coba lihat impian, lihat hijau liwat kabangan. Jadi tuh abangnya ada perumpamaan. Ujar buhan kami nang kaya belungan ayam. Lalu tak lupa kalau menarusakan Acil liwar begijo manglih kahabangan. Ayah ada papa bagus lagi pian Cilai harap beraksi. Insya Allah pian selalu disayang laki. Sehingga bang laki kade sampai bebine. Jadi nang tak lupa kami melanjuti nang sambil berjalan mengamira lawan api. Lalu nang tak lupa kami melanjuti kepada ibu bapak berdoa berataan. Kita doa berdoa sebelum penutupan. Jadi nih bang doa gesan pian berataan. Dimana bang bagana amin akan Tuhan pian. Jadi nih bang doa uluna mulai akan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan berataan. Di sini kita tak dapat. Kita panjang umur mudahan selalu sehat. Sehatnya kita sehat walafiat. Dia nang sehat kita sehat di jalan taat. Mudahan berataan rezekinya meningkat. Usaha pian mudahan berberkat. Mudahan berataan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan berataan buai kita selamat mulai dunia sini sampai kaina ke akhirat. Jadi nang terfokus lawan Acil di hadapan. Nang bebeju habuk memakai karudung hirang. Nang lagi mengutik itu kain kalaminan. Kalau dilihat-lihat pina malamun sorangan. Kayaknya malam tadi laki kada memuasakan. Jadi bang ulun sebelum nang betahan ulun nang mewakili kekawanan beretaan. Kami meminta maaf Cilailah lawan pian. Bila kami madihin terdapat kesalahan nang lebih atau kurang kami menyampaikan. Jadi membawa pantun sebagai penutupan. Bilanya bang ada Cilai gitu ada. Sumur tuh di ledang boleh itu kaina kita menumpang mandi. Mohon buka kita bertahan berumur panjang. Mudahan tupang kita awal berjumpa lagi. Lalu nang terakhir kami mau ucapkan Assalamualaikum kita rela bertahan. Ilahi kami bersatu suara bertahan. Sayyidina Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi.